Sementara itu, saudara, keluarga korban serangan di Mina membantah klaim Amerika Serikat yang menyebut lokasi tersebut sebagai pangkalan militer dan menegaskan para korban adalah warga sipil termasuk anak-anak. Rekaman terbaru menunjukkan kerusakan parah di sekolah Al-Sajara Al-Thayyibah di Iran Selatan, tempat sekitar 170 orang dilaporkan tewas, saudara, saat konflik. Iran menuding Amerika Serikat dan Israel sebagai pihak penyerang, namun Israel membantah terlibat. Sementara Amerika Serikat menyebut investigasi masih berlangsung dan hasilnya akan diumumkan kemudian. Di tengah penyelidikan yang masih berjalan, ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel terus meningkat. Sementara gencatan senjata rapuh dan belum ada titik temu serta hasilnya. هر چقدر مسئولین محکم وایستن توی دنیا و حرف ما رو به گوش همه جنایتکارا برسونن، ما با شهادت بچه‌هامون ضعیف نمیشیم و ما روز به روز قوی‌تر میشیم. ما با خون شهدامون قوی‌تر شدیم و از مسئولین میخوان که پشت حضرت خامنه‌ای شهیدمون رو خالی نکنن و پشت حضرت خامنه‌ای رهبر جدیدمون رو حتما بگیرن. Beberapa hari lalu, Kongres Amerika Serikat mencecar Kepala Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM terkait dengan serangan terhadap sekolah putri Minab di awal perang terhadap Iran. Anggota Kongres mempertanyakan keputusan serangan menargetkan wilayah sipil dan meminta kepastian pertanggungjawaban Pentagon atas serangan lebih dari 80 hari yang lalu. Namun, Kepala Pusat Komando Amerika Serikat Laksamana Bradley Cooper menjawab investigasi serangan masih berlangsung. Ia pun membantah serangan menargetkan warga sipil. Tapi Kongres tak percaya atas jawaban Kepala Pusat Komando Amerika Serikat Laksamana Bradley Cooper. Congressman, to reiterate, the United States does not deliberately target us. Got that part. Period. Full stop. And nor are the Iranian people our enemy. The IRGC is the adversary in this case. So the investigation is ongoing. As soon as it is complete, I'm happy to be as transparent as possible. We will not take responsibility for something we very obviously did. So it's a complex investigation. The school itself is located on an active IRGC cruise missile base. Absolutely. It's more complex than the average strike. As soon as we're complete, I'm fully committed to transparency, given your important oversight role and the other members here. Just so you know, and I have an enormous amount of respect for you and an enormous amount of respect for the Pentagon, I do not trust that answer. Saudara, Amerika Serikat menunda penjualan senjata ke Taiwan karena kebutuhan amunisi untuk perang Iran. Keputusan itu disampaikan dalam sidang Komite Alokasi Anggaran Pertahanan Senat di Washington. Apakah itu sinyal Amerika benar-benar serius akan menggempur Iran? Kami akan diskusikan dalam segmen dialog di Sapa Indonesia Pagi sesaat lagi.